Hei tā te uepu ngahere Māori o Aotearoa, mā te whakatū ngahere ki runga i ngā whenua pāmu o te motu, ka heke te nui o te hauwaro e rere ana i tēnei whenua ki te āhuarangi mā te 50 ōrau i mua i te tau 2030. Heoi, ko te mea ua ke, ko te mirimiri i ngā kai whakahaere pāmu ki tēnei kaupapa, a nei rā a Tāroe Black. Me kotahi te ao pakihi me te tai ao. Anei etahi o aua hua, ko te whakatupu i enei momo tarutaru. Hei kāinga rua pia ki tā tātou Pākihi. Kua riro rai hana te whānau Tarahiti a Carl Amopiu kei pūtāruru ki te whakatipu ko waka mo te miraka. Kei waina nui kei te kotahi mano whārau heketea o te whenua kua huri hei pāmukau. Hei tēnei wā, kei te whakaro ngā tarati o te puari, te nui o ngā huarahi e tae ana e tātou te takahi. He takahi i te aratika te aki o tēnei kai tohu a Doug McCready no te uru rākau ki te whakatere ake i te wā heke ai te hauhā. He Douglas fir, he radiata pine, he European larch, me etahi atu tūmomo rākau no tāwahi. Engari, ko ngā rākau kei raro e tupu ake ana, he rākau Māori no te ao tāwhito. Hei ako ake nei, tātou whakaemimi ai ngā whakaro, kia kōwhiri te mea pai ake, mo tēnei momo tarutaru, hei anga whakamua, hei pai tawhiti, mō mātou. He nahere tēnei kei whakarewarewa kua rangahautia i nā kei te mato tonu te tipu o nā rākau Māori ki waina nui i nā rākau paina. Hei rau atu te paina, he rākau horoi i te hau. Te kupu Pākehā ko te sequestration o te carbon. Ko te rākau paina, te rākau pairau atu o ngā rākau katoa, ki te sequestration of carbon. Me tāmoi te ao Pākihi, me te ao, me te tai ao, i runga i te whakaaro kotahi. He ngāhere te kākahu mō Papatuanuku, ko tēnei te kaupapa nui, mō iwi Māori, mō ahu whenua Trust Māori, mō tangata Māori katoa o Aotearoa. Ka mutu ki te kore nā kai pāmu e aro mai ki te kaupapa o te whakatipu paina ki te whakaheke i te hauhā, o tirā te hau paru, kei whea tō tātou tai ao a muri ake nei. Tāroe Black, te karere.